whamara to tōku i koe whangamare mau mau ke mau. Whanau ngai ki reo o hea whiana na whaango mai Lotutohitapu. Mo kore tōle ke arofa mai mua. O i wai ho mau Ngaahi loto. Hiko vewe me ngā haa me te mau tolu mau Ngaahi ato mai. Ka lau ke mau tari anga wai wai e mea Lotutohitapu. Whainhino i ke mau tolu ke mea ke mau tui ki ai. E mea ke mau mui a ki a Christ ko mo whamu ui. Amen. Kore ke u whangai benga he ta whatapu tope wha whaket pa me wharei. Ata mo mau mafupalu ke hako te tau proklama hawhi haua wen pe mo kāinga Lotutohitapu. Pea te tare rei mo tolko tau pe o i mo kāinga o tau whawhilo maki e tau proklama hawhi haua koe ni mo whatawange ko tau tolu mo ai pia whawhetai. Ko hiko tau otua o ne whai ho tau hi mo tau whakaukaua e mea ko tau pe ko mlawa atu whuke Konifelenisi whailonga e tau uangea ua e lotu. Pea ko tiu whokete kau whawhawhonga ko whai whekau whahako ngai polot wha Konifelenisi yo nau ngai whai lotu ke whai anu report i ngai mea koe nai hoko Konifelenisi a ngai mea nei malanga i ngai mea nei o mai ngai fotu pehe tokoni au pito ia ke he ilo e kakai e siasi e ngai mea nei hoko i he whare hare au e lotu koe ko whambe ke whailonga i pe mo tau tolu hen ke tau sio ke ngai mea lalahi o Konifelenisi koe ni tui ke rock mea e ke te au whawhetai pe ke otua e na whamahino e Konifelenisi koe ne ko whai whekau ke pou pe a Konifelenisi koe ne siaswe sian tau tai na tonga ke no maranga e Lotutohitapu na au whoko ulakanga ki ai private pe ki ai e whotu ke top ulakanga pe a koe tikite koe na koe hia na tā tikite ki ai au koe pe koe ke tui ke Ngaahi toka te rine e siasi pe kai koe ia pe ka koe Ngaahi tutuuni wha Konifelenisi Mane hake pe mwe whakaukau i he pō koe na whānua rea i o Konifelenisi wha whai whekau. Koe whakaukau pe monuka e whakawa koe ki o kulakanga wha whai whekau. Koe hi koe malanga ke wholofora, malanga ke ngai mea, whepaki e pa mai ngai mea. Ta kua tu wai a siasi. Koe mena whamahinu pe au ia. E lai wito pito pe whaingamare ko whai whekau, na tu wako whaha e nau loto mamahi me nau ita me ngai mea pe he. Koe ne programa koe ni ko whiwhia pe oi na tau pe whanongo ke o na tu taha be tu atari osi ka atone mi ho e taha mo ko ngai whamau koe na whai koe ni pe osi ka kato e u mamahi ka toa pena e ringi mai pa ko mnak pe ko oi si ko whekau koe na whi maari o ringi mai nau loto ngai mena nau mamahi ai koe programa koe ni to malanga i ai Lotutohitapu ko whamataro na whai na ki rolo koe ki to mantua ngai me me ai ko ngai beben ko mana tui ai whamatara koe whakau mo tikite koe na tā tikite ke ai au ko peko ko tai tui ki ngai toka te rine SSC kono mo ni kui ke uloko ilo e ko whakau na whai whaka ilo ko ia ai toka te rine SSC ko toka te rine SSC ku pe tahaono ia ku whai rei e tai mini koe ko institutone fo o ke whai ke ngā au e ngai riu ngai mea pe ka ko hike ke no kupe wanoa Pena e omi ke te au e presidenti ke usio ke ngai kupu ke atontone ngai potwhorowhora, mwhaunu ngai potwhorowhora. Pe hon moni, whaabau, te kei ngā mea ia kupu e wanoa koe whepaku me mea koko tui. Ngai te whtoi toka te rinea siasi, o nofu pe Lotutohitapu, koe me ngai tu uni ai, koe ngai mea pe siasi, whotu ai ke whakapau e nau tae tui ke i whaso toma, na ko popo kakat pe au ke. Koe mea koe ke pehe, koe tae tui ke tutun whaka Konifelenisi ai nei uhinga a mea ko ia ko peko ko rea ke malanga me whewhikau e kai whewhine. Ko mena beo ngai tutun whaka Konifelenisi ue pe tau ataina ka whewhikau ki ai. He koe tau tutun whaka Konifelenisi mahinu taha e whekitaki. Peko whewhikau no tarangata abe na toki whekitaki, poko no alpe mo na ulakanga, tuke hau pate na teo na tau whangau e ki kovi ake lakanga ko ia. Tok wharewa ke tutun e siasi. Ka koe ko uhinga ia ke pehe to ai. Halakang whawai whekawata. Rege, mai no pili ke te awe na whamene pe au ia, koe mea koe ki ngai tutuni a siasi, hanga mea ke whaiwhekawa kai whewhine, maranga i whine, ko whawa pe au ki a hinau kau awe, ko hanga peo whamanatu anga te nau tau, tai wawalu na ku, mako isa tōtai, tai wawalu na tari koe maranga me whaiwhekawa kai whewhine a siasi, na oange mea ke mau klasi ako isa tōtai, ma whai ako whoke whakawhou, koe tangata i president koe ahoni, tuka tāti witako i hawea, Pena mauloto moto ki ai. Ono moni ne ke mahinu ka tai ngai mea kana mauloto popo ki ai. Pena au kawe popo ki ai. Pena mea ko kai ke te whaia fu whainga ke te to e mea kai nau kawe popo ki ai ka koe.
No te hawa ki mui o lau e wholofola pe mahino ki a te au me eko si Jesu Christ ngai mea hanko raki mo te wahe ua ve stataha ke tā nima. Pako hinga tu, pako urea koe hinga i programa koe ni, koe koe rea koe ke siasi. Ko urea a kuia, koe koe whafo i tui tui. Na koe pia whafo i tui tui te nau whanong ke mea e toi tapu, pana ta whoke tui ki ai. Koe ke nau mo ui, whawa wala heo i pia e, si kau whai whini o toa pe, ve siasi, mo ke nau tolko toa pe, nau whaiwhekau, malanga. Whambea te mo whanong ke mea toi tapu, ko mea peo ko rea ke ai. Kake, na e whai koe hono pahaloti koe pe toa kulakanga, pe ko na kai usio ke pe kai ki lau ia. Na kai whakako mai ka tea. Kana e tuku maini pika tea he osi koe pahaloti, osi whakataha. Na e loto pe toko lahi ke tuku peo kulakanga, ke whai peo ngāo e koe. Ai ne ko whai, na whakako pe te ngāo tolu. Ka pate nau, whi maari peo pate nau toa kulakanga, te whia pe ke whai pe malanga ke wholawholai atua. Koe hui, koe ke tau whai tau koe koe halakanga mga mea pe. Tau whai tau koe hui ka tau mui mui. Ke e ko si sukaraisi kono inga tau tu. Malanga ke toi tau. Kage, ko mea no hoko koe na uongoi. Koe tahe ngai highlight koe conference koe malanga koe ene awhio. Na ko maa whana lahi au pita malanga ene awhio. Pea mahino lewa ka te hauia. Koe mea na whaka amu ene awhio ana ke whakailonga i ke tau viki pe i ki tau e wangeau koe ne lotu i tonga. Koe ko haivia a tangata. Na amo tau wha hau ko St. Thomas. Na vevio bene kai veke toi loko lawe ene awhio ana e ka mea historia koe. Koe mea betana ne whakailonga i mai. Ko misa nata ni latana. Ai me ko tau whanea ke tau proklama koe ni koe whaiwhekau ia. Koe ke si haka no ingoa ana whamanat koe ni. To whia ne whamanat to St. Thomas. Kana rei mo ui ha mea he ngā St. Thomas. Na ta kia St. Thomas e ko mo ui e ngā ue inu ku alofa. He ngā ue ai o tahiti koe na mai o malangai inu ku alofa. Tu ua e sia ko veo ngā kula kere na tu e sia Kristiani i tonga. Pe haa nata ni latana ko whaiwhekau e na ne hanga whakamo ui e lotu ko ia. Ai lotu whametotisi koe tau lotu metotisi ua siriana e ahoni. Pena e lawe ke hene awhio, pena whiawhia ka koe mea lahi na whiawhia ai. Koe hanga hene awhio o malanga ai viki e eiki. Tau viki pe he eiki. He koe ego pot whorofrogana ne o mai no bit me ai. Koe eiki, ko Jesu Christ, ko whotu ia he otua, ko tau poto anga. Ko tau maa oni anga. Ko tau whakatonu hia, mo tau huhui. Aia, koe tahe ngai mea ko whaama beke whamahino te tau toka inga. Ko vego pe, koe ha maa nioni mamani, iyo. Ko hau ko maa nioni au, mo ki mou tolu ko tau pe, o ko mou pi ki tai ke ta e ko Jesu Christ. He ko tau maa oni anga ia. Ai ta e ko Jesu Christ na whaikei a tō whorofora e ne awhio. Pe koe ko whiwhia o pitau ia, pa ko pehe, ko tahaia ngai mene kai ki huwhatohanga ia e siasi mahalo. Ka prokalama e lawe koe ne awhio ka nata ni la tana. Whiwhia peho e koe hi, tala mai peto i tapu e te tau tō samta tahaua e ke ngalo e maa oni ia. Whamanata tō St. Thomas mo misa hasioni ka koe ngu tangatana ke mo uia mea na ngā aue. Nana te koe mai nao ai o hoko te ngā aue na whakamo uia e he ka kaike. Pena kaike mo uia mea hi hifu. Ko siasi na tuu ino ko arofa e sia ko veo. Kaike. Ko mea hoko koe lea na whai toke tawhike mafi i he kai e fiafi o e raki e fiafi koe na o se fui pa steni ma mea koe. Aia, nau mahu'inga ia o bida he lea a toke tawhike mafi. Ke wea na behe e wheke. Tokanga sia a honi ki he teu e kautaki. Ki ha kautaki le rei bomonia, hao e Australia mo ngai kautaha mei mori o nau whakapaanga koe teu o kautaki le rei. Na behe vai whekau, wheke o mahu'inga ngia ia, ke whakapapau i o whanau i fo o a kau whai whekau e koe. Koe mea mahu'inga o bito o pito, e mea koe whai tutuuni. Na behe vai, sige ka pai e whihala ke whai tutuuni e pure anga, o lala ngai pure anga. Whihala ke whai tutuni e whamiri, mo vete whamiri. Ka whihala ke tutuni, whai tutuni e whai whekau. E aru ki heiri ki kai ngotu. Mwina ni ngau eki. Ta mo oni a pito ia. Koe whemau ke tonu koe ta whai tutuni. E maka tu unga ia. Ono whanau i fo au e mo ui. Ai kau whai whekau. Pako ngai au koe mea mahu inga pito. Whatongai, tokanga ka whai whekau e ahoi ni wawhemau pe mea ia ke paanga. Wawhemau pe mea ia ke ngai. Mea whakatua sino. Hawhi mau pe mea ia ka hange unau afungi koe ke nau lota ko whai whekau e ke
kole e ngai mea kou tau tui ki ai me toi tapu o whakau peta tolu koe fu institution koe siasi tonu mau pēne tu pēne whakau kai kei no whiwhia pita mea koe kou tui au kia ko tui au koe tau whanonga ni turi tolu Senituli hono tolu e loto uku fie mau ia ke whapapau e mo ui e whai whekau ko toa pē o ku whanau i fo ou e eiko si Isu Kraisi ko whanau i fo ou koe whakamo oni e lau maari e ke to lau maari mga mea kuka Sunwesle ko whakamore more e te Ngaahi angara tala e lau maari e mo oni pe ko tau whakamaa ko whai he tataa pe ko ohi ki tau tolu ai whahinga tai tau ki tau tolu ko ohi ki tau tolu koe whanau ai otua ko lau ki tau tolu koe hako he tāpuha a ki tau ai mousaa koe mana ia koe whanau fo oi ko ka mea tau whingai ko whanau fo oi koe mea ia whai e lau maari e otua e te tau tolu whanau ia e pehe aia kono moni fo ko mea ko harewe mea fai ko mea fai whekai fai ko ne kore ki eki ki whanau fo oi ne mo na mai si isu e luka vai tata ave sta tolu ka pau tau ilo e ki tau tolu e ngai tamai kovi ko ki tau tolu ki tau fuaki mea rei ke tau whanau hua noa e tau tamai i hewani e ne whakaam ke fuaki no lau maari maanyoni ke te tau tolu sio whame lau e tamai ke fuaki no lau maari maanyoni ke te tau tolu pia ko whaam moau ke whanau fo o e mo ui e kau whai whekau ko hiki o te nau afungi o te nau whehia he nau whehoi ke te au pako haa no ui pa nau whehepe kau whai whekau he pōga na nau whamau ia pa eke nau tuku ko haa no winga mō o ngoi ma mai o moro toi whanong ko no rea ake atu mea e wholofora pau beu ngā aue lau mai manyo ni ai ke ne hanga o we e whainga lau maari e pehe tupa he ita me loto mamahi me ngai mea pehe i e whanongo ke rea ake mea Lotutohitapu. Ko mea no hoko, mea no whaa, e mea mahu'inga koe Konifelenisi koe ni, koe whotuna mai me hapai. Pea koe whotuna o mai ke whatoka ngai, e kau whai whekau koe me ngai Konifelenisi koe, o nau tāri whakasoto ma, ke omo te nau kau he ngai wau lotu, ngai whatongia koe Konifelenisi. Pea na mawarea ia he koe ngai whotu upeni fu awhi ngai whangi komit whaiki, pa koe komit nau kau koe, komit whika ulaki, na sea e taini princessi, princess pure a sarat mawhiri o pilore o tuita. Pea na mau tokanga ke whotu koe ni. Taha mea na o vare au pita o pito ai mea koe ni, barea i koe whotu koe ni. Koe hui koe awhi e tō lai kau whai whekau e ke nau pōpō ke ue tāri whotu. Nā malanga i mai be whai whekau sea ko hapai, he na ihe mau komiti. Pane pehe, ko tupu in me he mea kona hauka Konifelenisi koe e tau kohiri e wafi wani mana whai koe hapai koe he whoki na mai whine na hao malanga e hiri whakinima koe kau whai whekau. Kono mooni, whawaparahi o pere ke whine koe ni, ko whine whai whekau koe ia. Tahe ko whai whekau tonga koe na nau laki whai e mari whasoto, ma pane hao bia whai tae e tuku mai e mitia whasosi aere. Ki mo at peni a kamata pe umea koe ni. E na whaam, kau e kau whine whaame ke tau ilo. O popo o pit peia ke whasoto. Ma kaike, ka mea banga na mau tau tuku he mau kulupu. Na e o hake ai whakau he whaiwhekau pe taha unitingi i Australia ne pe e tokua huinga pe mea ko stari e whakau whasoto mai whanua. Pea ko unitingi o whawhaikeke pe ki nau tolu ta e tui. Ke whasoto mama ki nau tolu tui. Ko rai pe ki nau nofo lo to siasi. Pa nau tua ko whamatala ai mo oni e mea koe ke mo oni e lau koe. Ai pe ko nau nofo pe ko whaiwhekau koe no lat me unitingi koe Australia me Methodist ko New Zealand pe nau ta e tui ke whasoto ma ka nau nofo pe loto. Koe ke mo oni e kono ui ngai. Ko hau ko tau he ki kai ngā loto na tuki tua ki nau tau me unitingi koe hui koe nau ta e tui ke whasoto ma. Pea ko mena whamatala koe mau komitri au raki. Ko kātoe ka whaiwhekau tonga koe nau ta e tui koe ke whasoto ma. Nē whaiwhekau ko he tiriwhi haki me ka whaiwhekau. Stuku nau turi ki tua. O stuku kāta koe ka whaiwhekau ko ke nofo i loto. Ka pau mōni nau ta e tui e whasoto ma. O koe ke nau rea ake nau tope nau loi. Koe ngā koe mea koe nau tama. Aia, o mahino ka tau koe tahe ngai mena whengi whamena. Koe mea pango nau whanongo ke mea koe ni. E ke whehu ina pehe. Wa bene ke kai pēno atu mei murini. Nau pehe tau koe whewherewa nau paanga. Aia, hange ku whaka i ake ka kai koe ni nau paanga. Pakon mōni fuku e nau mōni. Ko he ku whalala au bita si tonga ke ngai mea whakatua sino. Ai ngai mea whakapaanga. Pea ku
una ke huinga pehe foto na huinga pe foto e ke whakamahina mea koe ni ko e sesu sienta taina tonga ta tuia ke whasotoma ka ngau ko na ngau ngai konfenis ko talia whasotoma o tonu ko te nau kau na toi ngai mea ngai o au lot ko konfenis kai ke ko ta mea na tok mahino pe te ave mea koe ni na tuku mea ia ko takwa ko programa ko konfenisi un frahu e kai ko ni no fai mea ni ko ngau e ske tai lai ai ko ia ne anga frahu me ko na rea ke pe ia he tem gonna fai konfens ka kato ko are me ko ni nai i ko tuku pe e fotu ko ni tari ke tuku pe fotu ko ni ke se tai lai ke fai e pe ne fra fo pental mare va ia se tai lai ko ni to ko fai ka ko ni no pena to una linga o ke na tu ina te fra so to ko loi mo ia o tai mo oni foi la ko ia ngo me na la ko ia ko fine ko ni na i una taki ko una tingi he ni o kuhinga na au sia tu ngata ki hu no sanga to fai fra ha e mari fa so to ma e na po ke fa so to ma ko ke mo oni e fra ko pe na no pe ai ko na ta tu ka kai ke na fa no ko no area i go e ko mit ka ka to na te o ha ke be me ko o fai o mai o fai fa ki finga pa anga me pe he me ngai sias ko ni sai o ko te winga pe he me ai ne ke winga me ke ta ofe ta feto ko ni aki mo ta fe a aki kai ke pe mo ke lava whakamahino. Ko mea kou tu oise su sin tau taina tonga, ke hei me. Na sene whakamahino he prestenia, o kuia kupu e konistutone o pehe, o kuia nau whengau e akume ngai konistutone mei muri. O mona wil pehe. Tau whengau pe tome ngai konistutone mei muri. Ka ui kei ke kau ia whakau koe ni. E tau whengau koe ke o mai ai e kakai koe nau pou ke whasoto ma ke nau mai o kau e tau ngahi. Whatongi alotu. Ai, kai ke. Ko whamtara pau kia ko tuko mea lai tae na o hake ni. Pena tu peke si tai lai koe ni a ni pēr koe ke wofu. I ono whakahu mai ka kai koe ni he koe hui nau ngai ke loi koe o pehe tokua. Koe ka kai nau nofu ngai loto whare koe ni. O tari e whakasoto ma. Tokua koe ke nau tui na tau tia. O koe ke mo oni ya. Whampe ke whamaina o wet ko mepe na kure aki. Nei tō tō whenga whaiwhekau e koe mau komitu rangi ke ta ofi e kure a. Kana e ne ose mau mepa mau mawhi loat pa mo taine princesi pe me mai princesi na ne matu na e tau e ka na ha wa tava ke tu po menu sila o tangi he conference ko ne pe ko filia inu sila metodisi ke palestine ka e whakawhisia meno la kanga ko hi he ko tari he metodisi e whaso to ma po me na hoko pe ko no mo ni e mea ko kai ko to be o ke ke na tu ke whaso to ma no si tu ke na to me ngai jas ko tari e whaso to ma ka ve ka uno no foi loto ko nga no foi lo tau no ke po ke tau no fai fraha pe no to no po ke me ko ke ki lo tau no foi ka ko ta nga fotu mahu'inga ko mana ke pe mui e ka ske tai lahi ko e hoko mai ko pe fo ke ta ske tai lahi ko ni pe alu e ka ko amna pe ko ske tai lahi ko ra ke si te na hanga fatonga me to hange hapa ko ga no mau nai fa fe me pe ka ga ni no ma langi be ngai me na ka hiva na kau pe po hiva me ngai me pe na kau ai ko me ko ke na fai ka ngai yo wa fa lot me ngai me pe na malanga ko tu pe yo ta fa poto pe u nga pe e ko tu ko mai me pa ke ko me no ni mai ko na fa to ngai a no fa ilo ngai ko hifo mai hake ai lotu ko no mo ni ko nga historia ko fa la anga ko ton ke tau muy ki ai o ku historia ko sna tu ke fu me historia na fa fin ko sera fa mai ta tavar ni menima ta deve be historia ko sena tu kefu mai no be sena tu kefu ne be ke mo ui ha me ai fo ke na album ki ni to si o fai mau loto i funga sia ko ve yo a ve vi ora tu wa va pe ai mata pa sia ko ve yo pa kulo pe me fu mama i olungai ko e fu lai si mai ko fare male ti si na tu wai ko holo ka tu pe lai si mai mo fai mau loto e ko ui ko kere ia ne la ngau e la mare manyo ni tonga. Pako kuinga ki he, na hau e o ngo tahisi ia a hape mo ta feta. O na malanga whakatahisi pe ginaua, kai tupu pe si asia, koe ngau e la mare manyo ni na fai. He ne tamu na hau e koe kau palangi, kau misnare palangi e nata ne la tana mo misa Kolosi. William Kolosi pe mo misa was. Tamu na nau mai ko, o nau eke koe kau tonga, pe mai na to le malanga e tahisi talangi ka to ngai ka ko mai na to ko no fie pe na to fanu ai na nga u be lo mare manyo ni
ke ne hanga toho ake ka kai ke nau tui ke kosperi i sia ko veongo pana vevia no ngai ko kere ton whailongai e kere sia ko veongo ko tanga kere top tapu i tonga whailongai ulak ngāu e ai alau mare maine ai ko ngai hingoa nei kai ke whatoanga i hen hangai ko kingi are a motu ai ko e na ne tari e lotu nea tu kau pētau whaahau ia ki mui tap mo e nea whio mo pe ia pena ngāu ko meo i longa tau whaahau ko he nei ngāu e ake tau whaahau ia ai ne lotu ke ne hanga fotu a tau pure anga fotu e lao tau pure anga ai hoku maino ko whaambea ke whailonga i pena i kai ke wha tuku ki langi ia e mea kou tala mai koe tawau tolu hiwa koe whono koe ne whai po ono koe tawau tolu hiwa koe whono beha no tuku e lao o vavau koe laki lao ia tau whonua pea ko wharea mau be e au kono tuku ai otua ke ne whakarere ai whonua kono tuku mai otua koe ke tuku e whonua ke otua tuku mai ai whonua a tuku e otua ke whonua ai koe ngahi ngoa koe ngo tahi sisi hape mo tā wheta ko area motu kinga area motu ko misa nata nila tana mo misa kolosi ko yung tangata na ngawe mate aki ono fotu e lotu but e fotu mo yako ia sia ko veia mo e ne fai formanatu e ki yako teu ko i koro vai peu ta uangeau kana ta puni e lotu mo yako e ta valu hiva ke ta valu tolfitu sio fui ta ue vi ono na ta puni e lotu mo yako i hifu ai na ke fahami ai kake ku mai no pega te au ana whailonga e o hifu kai ria ke sia ko vei o ngoia ko wiko afe peka kai ki ai ko mea no ko na whatonga ai ko ka veinga ko na whae ko no hono malanga i pe ko no whailonga i ko e ta ua ngai lo tu ko tonga whanua mo no ia i he otua ake a sihova na kurere he aho moni te aruki hifu na whae whataha Hausko e komit kakato Konifelenisi ki whairot ko korovai. Nai whumatapā ko tō peha hi fōktu pe ai o ku tō ki mua ai otua. Pa ku wheu mo bega te au. Ku wheu bega te au. Wanga whewhe e tau whakaha o tau otua a kasi hova. Wanga whewhe tau whakaha. Ko tau una peu tau hotu tau ngai lotu pa tau lotu ke otua. E lawa bege lau koe tau lotu ke otua ai tō. Kui ngā pe ko koe otua pe ko otua mafi. Ko si hova kono he kono mooni o ke mahino ke te tau tolu ia ko uhinga ai otua ko anga ko tau lot ke tau hu ko tau otua fa tau otua ka si hova ko o toitapu ko tau tu rolo ka kat ke ne fora ai tau be mo me le go pe ko me te pu ai te tau tolu ai otua e tu ke mo ape otua tau me ko to ape tamai mai ka vai tolu e siwa ke tata ko ma ko via ko tau e ko profit na nau fai na ngai to pe ke toto ka ko mena na ure aki na ure aki na to ke te tau tolu to ai kai hoko fatu ta maki ke te tau tolu ngai ko ngai e Senituli valu ai na ko faka au hai ko branga asilia branga este ai ko fambe ke fatokan ki tau tolu o ko tau le aki pe tong fono monu ia o to akasi ho pe ko me te pu e ko te tau tolu o to ka tonu ke mai no ke te tau tolu ko ia te tau tolu o tua ko nofo ene fora e te tau tolu lo ko si so ko e vai ne monia nofo ma e te tau tolu ene fora pe tau nofo ma e ene fora ko ia ngai tau piki ke fu vai ne monia ko si so Christ ke tau nofo ma e te o fambe ke fa mahino pe me ko ia e ko mo pe ko we siliana wa fe pe ia me he tohitapu me fora a tau o tua sai na ia e lea e whafofonga e tō puna ma whana o pitoi. Koe ki we whine, nei hau e ki we whine koe ni o lea whaine lea he i he whotugana marea i koe whotugana mai me hapai. Po tūne whanau ki we whine ki hawhi koe e tānoa e ke ai paanga koe whawafu peu ta wo kore paanga ki ngai siasi koe ni e hai to e nau paanga nau tō nere ki uinga pehe mea ai. Koe mea mahu'inga pe te tau whe o whaaki a tau tō. Te tau whe toko ni aki pe ki tau tō, koe ke uhinga i ke tau whe toko ni aki. Ke heke pe anga mea ku tau tui ke heke o tau whe o whaaki pe. Ta mai si su ofa ke o kau ngā api. Koe ke tala mai ofa ke kau ngā api ko pō ke tui ta tau moe. Mora ke mama. Ko ofa pe ke kau māmonga, ko rea pe ke nau tō, ko ofa ke nau tō. Ta tau pe me ka kai ko tō ape. Katolika.
of bena tu pe he tau mo ke tau of ka tau ngai ka nga pika ko le pa fon ko ni ki ve fine na o le mana whanonga ki ve fine ki hangi wa fe me a ta no ai ki alu ke panga but le ve fine o le pe pere ki ve fine ko me ko ni me ki me la ke fa so to ma ko to tonu ki tau to mui ka fa inga ko ni stu tonu me tau foki ki tai tapu back to the word of God back to the word of God pa no fia bi do pa pe he Koe tau whanonga ni stu Senituli tolu e lotu. Oku tāu ke whailonga e kupu i rea koe. Koe tāhanga e kupu i rea koe, nane kamata e whakarere i lotu koe, nai hoko koe i Europe Senituli taha no, o kamata e Martin Luther koe i sia mane. Nai kamata be ngai university e pehe, tau foki ke ngahi tefto i mea. Tau foki ke ngahi tefto i panau. Kamata rewa ke tata anaki mai e te whahe pelu, ai ko te whtoi mea whoki, te whahe pelu koe, motua i rea nei, i tohi mea whaka motua. Tātā naki mai mga i te tapu karisi, e te tapu na mae, te tapu koe e sana koe Erasmus. Mga tu ungai no ri riu koe King James Version e tahano tahataha. Koe whakaukau e tau whoki, te ngahi motua i rea. Aia, ko wambea o mai ke whaasa ke tānoa, e rea e whakatau tuku. Nā wai pēna kei ke tai le rea Konifelenisi ia, Konifelenisi kakato ia. Ai sire o koe ni ai. Koe ki me whiri koe ni koe ne hau me komiti ai tau tupu. Ai whangi komiti hanga komiti uraka nao kawai. Kawai i komiti kene tau tupu. Ai ai si hau rea me. Pana o alo whalatu lahi ki ai. Rangi ai. Eke kia tūta o si Ngaahi he. Si asi. O whiwhine peo e whiwhikau na eako e te si tūtai. Rangi ai. Tū mao he mea koe nā. Pea oe tuan koe ke na hanga whakawhai whikau i koe. Tū mao he Tohitapu. Whaingataa me tau tue Tohitapu. Kau tonu ke tau whanonga koe ni a tau tolu mi hen ke Senituli tolu. U tonu ke tau whanonga ke whakaukau koe ia. Tau whok ke Tohitapu. Aia ko Senituli tolu e lotu. Nā anga bea whailonga ina mawhai mau ki lotu. Hu whia koe sia i he pom toko naki koe hiri e maranga i e tau wangi au. E lotu e nea whio e awharaite. Nā bebe ke te au. Tau lau bego i laki aho i e Senituli no tolu. E tō naki. Pana whia reo mau whai lotu hu whia. Whawhetai lot whawhetai beke o tua koe siasi whakaristian e tuku sia ko veiongo. Pa mau whare me whangi tō a kau. Whailonga e pēa e awia. Me siki kai ngalot koe na tau tolu Lotutohitapu koe tuku i tonga. Mau whailonga e pēa mau tolu. Na mau tō fo o e fu pipi ko halaki langi. Fu pipi fo kia po area motua. Pea na e iai whafofo ngai areke area motua. Mau ore wato fu pipi po talangi. Na tae fu pipi na pehe. Na hala mai whanga te volo. Tangi whai ngoi fu pipi koe ne ko sisu koe halaki langi. Heke te hawa te volo ko sisu pe hawai. Sisu fu pipi ko sisu koe halaki langi. Pea mautoi ki fu hei lala i hokti api ko o kui kono tua. Whai ngoi pea koe fu hei lala ko Lotutohitapu. Ke Senituli tolu e lotu ko pehe. Tau lau ko Senituli tolu e lotu. Ko Senituli ai Lotutohitapu i tong. E foki ai lotu ke Tohitapu. Ko hei koe monu i anga o tonga. Ko lau koe himi tolu hiwa taha. Iai ki whanua tu i o senine kai ke mao tua masiwa hererei. Hallelujah. Ko monu ia en. Vesulaki. Ne hanga whewhene monu ia. Vesiwa. Hena e tuu kia e lotu o me kau whai whekau. O whanongo e he motu ki mea e Tohitapu. Ko mea e Tohitapu. Na ne hanga ririu. Ta whoke hau eiki. Ta whoke ai hau. Ta whoke tau ngahi kui. Pea lotu ai. Pea lau monu ai. Ko hingai lau tonga whanua monu ia, koe koe nau tāri, ai mea, ai Tohitapu. Iu koe ke pēko, tau monu ia pēko e tuaka si hoa, mon pē, ka koe tau tuaka si hoa, koe na tau tāri ene whora e Tohitapu. Pēko koe Senituli tolu e, ko whaingoa pēko Senituli e whoke Tohitapu. Mo mea, na tau e ono ngeau, ai tu ai lotu, e ngai whanua koe ni, i hake loto, na tu ai lotu. Pē nai alu pēo he me Lotutohitapu. Nai bewangi kai ngalot, ko nau he koe hanglewe o toa fu o tuu mai moslemi e tau ono ngeau hongo fulu. Hu merewa mahometi ai. Hanglewe mahometi o tau i, me ono ngeau hongo fulu ke tau taha whaa walu tolu. Sio, mika whi tau walu ngeau. Kapa e mahometi, ko hii koe afe koe e siasi, e otua me mo oni e whoroforo. Ko mnak pe ke pehe, e tau tori tonga, i kai, e lau pe ke whafoki tau tolu. Ke mea ai Tohitapu. Ko hei ke tau lau tonga whanua monu ia. Ko hei nai whanongo e motu ke mea ai Tohitapu. Peha ne whakatafoki gwe iwi ai Tohitapu. Ke ne whakatafoki
ai ho e ki ma ba fa be ke ki motor te mo lau pe ki me a koto whakawhia ngai oa. Lau hawahe e wha pe ni mai Lotutohitapu a koto pe ke ostu o taha Lotutohitapu he tau koto pe ho o lau. Ke maheni mo o tua Lotutohitapu koe o tua ina lau monua ia tonga he tau tari mea Lotutohitapu ne tari area motua. Tari hau e ki ula kai mo kina tona he sia ko vei ango pe e ko tari e tau wha hau. Pe tua he tau whanua o lang hake tau tau a taina he maka tuunga koe wholofola a tau o tua. Tonga whanua manu ia ko ina tau tari ai mea Lotutohitapu. Eki mau kore ke pe he mua. Toi whamanu ia mau whanua he whanonga anga e Senituli hono tolu e lotu. Ko i te mau lau manu i he whakafoki e si moe whanua ke mea Lotutohitapu. Mau kore ke pe mua tāpua ki ana awhiwhio tamatu ia tu powono pe ke taini kuina naspau mai whare o tu pou. Anga loto apasia ke pare mea lot whanua mo ki nga tole kapneti whaiaki ono whalere e whanua pe te kuma tole ka kai e whanua. Whanofo mo ki nga tole ke mea Lotutohitapu. Mai ke mau fie kaia mo fie inua hange koe hori ai i vare ke hua kauta e hui. Ke pe mau hori ke o wholofolo a kotoa pe. He wege mau mo ui e maa pe. Ka koe ngai wholofolo kotoa pe. Tō me fofonga e whiona. Christ ko mau whamo ui. Amen. Marau to mo me tau program half hua o whara te mo tō kotoa pe mo me a tō whana.